حمد و ثناء و شکرانی جبو وی خالق رحمانی کو فساحت دای لیسانی لیسان دای انسانی. بناف خدای مزین و دلوان تماشاوان عزیز بنرین هجا ده برنامه دیوان و ایوان ده اکران قدس تیویه ده ببشکینو و بمجارک جدا و بمیوانک عزیز و به احترام املهم برونه دوی برنامه دیوان و ایوان ده دوی بشه براستی مجاره ما گرینگه لورا مد درباره بیتا ملای جزیری ده جناب ملای جزیری و نیرین او فکر این دم خبر بدن میوان کمینی عزیز و به احترام جاره یکم ده به میوان برنامه دیوان و ایوان برز سیدای ملا خلیل ابراهیم صوفو اغلو سروک کملای فکر خزالی و مکتب ایوبیان ام ببیجن کمالایک وکرنه و سیدای ملا خلیل جی سروکی وی کمالیه درباره بیت ملای جزیری یا کدی بیجه الله سهرگه ها ازل اما وی بیت سیدای ملای جزیری و شیروفه بکجمره و دنافبره صحبت آمده درباره فکر و هزرن یا سیدای ملای جزیری هم لهم بر وحدت و همجی عرفانوی می خبر بدن دیسا بناو خدای مزن و دلوان برنامه دیوان و ایوان دست بدی که و لسر ناوی وجی ام ببیجن سیدا بخیرات ناو خیره بن سنودن سپاس دکم ام خدمتکار فکر غزالی و مکتب ایوبیان بن استغفر خدمت گلک گرینگ و گلک باشه لورا هفته یک چه باز باوریان جده روز بری مهفدون اسکر به واسطه صدای ملعب سلامی به جرمانی خود جرازی به دم جمر گوت بحثا وکر وصفه وجده گوت صدای ملا خلیل ابراهیم به مقامی شغل دیگه و خدمت دیگه هم درباره عالم یا کرد ده و همجی عالم یا قدیم وکی غزالی وکی مبجن مولانا جامی و هاکذا بجا ما حس کرکو ام هوا بکم میوانی خو د برنامه دیوان و ایوان ده ام لصرف هم خدمت و خبر بدن و هم جی هم د دربار ملای جزیری و احمد خالد و لیکولینک برفرایی کریه ما حس کرکو دوی لیکولینا وجیم خبر بدن وجوه استفاده بکن براستی نه kurtası emri ev cari dest pekere tam baş evukun tasavvura medeniyeti tasavvura da medeniyeti havuz ekan mezini medeniyeta beşya İslamiyeti o pişti İslamiyeti ja İbn Haldun ustad-ı mey sosyoloji yani fıkhu siyaset beyve kadınlar İbn Haldun dedi bir av zede dirok av ave zedette dış behev yani mizacı gelen ave zedettir dış ve hep mizacı gelen de bastı ki. Seyda az muhabiken bibore az peyvate dibirim. Lez duxazım jiber kutum bu caraya kema tuti mevanime az duxazım hem temaşavanın Kudüs TV'ye bizanı beku Seyda Mala Halil kiye بکورتاسی درباره خود او پاشی خدمت علی کوملای درنک و بیجن. Nav Bukhazeten Halil İbrahim Sofuoğlu Hazar Nesil tam çaranda yani Ardahan Navça Merdinik yani Göle Günde Mela Hasanan Ezat Meduni. Maşallah. Nezi çilhaş salam İstanbul'una tamam peşya sivhaş salam berejin 6 sala ez Almanya jiyame. Yani vakim yani mektebe lise eyvanlarım terkir ez hatım nezi hevde hicde salibum من ألفا قرآن الناس كم بدرس بالمدرسة وكردستان يكر. مدرسة يا حجرة أم ببيجن. لا عليه مدرسة حجرة. حجرة يعني çünkü medrese تديت vakit minane tam naveki müessese kinine yeme hücre melan bu melaheye أو مفرداتك بيبقى دجيب. جاء الحمد لله serbi hatta nhaci nezi sivhaf sale emahama ve kitiban ne birand yani pişti medrese mehlas ki bitlisimi çenkundan da han zede kultik bahseder Şeyh Mahmud yani tamam malbata kadriyan yani arboy babi muhan istifada mezin ba jimi mekir rahmetullah leben yani çünkü çapkaniye kurdan yani geleki tamam mühimme o çapkaniye ki meyku neyzaynın hakikaten ehli beyti ku be şöhretin yani evin yani
بله سیده سخازم بلز امورن سر مجاری چونکی تماشاوانی مجلی هویا مجاری نه کومله چوا فکر کومله یا خزالی چوا چی بود؟ نه کاری که از هاتم استانبول معلوم یعنی اجازت من دیپلم نه کارم رسمی تنن هم دخابتن وکی میلان سیدامه کردستانی رنشبری کرنه tam ambijin tam fellahi yani çandı zevi ev kirne o dersi dana xandine em bixad dixabitin nefaka xo temin dikin o veki zamanı ki xo dineci em tam bir dersan dixandine karemin sahafti bu sahafi bu beşer beri tam sibizu saat 8'dan hatta 9'dan mı dersi Arabi disa aynı medreseye dikandadıdan başa az fikrim tecrübe ki ye biyani mesela fakrime biyani hemen İngilizce Amerika hebu Japoni hebun zap yani Türkiye'nin zede mer tecrübe ki mera hasıl bu yani hela tekniki evidajı ser kitaballe koloniyaji mego çuma enviya hizmet nekin hizmete geliyor Gazali o Eyyubi em münasebeteka diroki geleki mühime İmam Gazali ye yekemine ku bi zamanı maderi kitap nivisine Gazali Farisi kimya saadet nivisiye İslam tebliğ aşırova İslam irfani Gazali ye yekemine gidibe medevji devleti berdaye yani Sultan Sancar Gavaki Gazit ki dibe hüsniye gelime bir Çin az tamam harbiye ye hasbete bi zeyran ve harbiye ev zulmine çiye Sultan rede beşi. Bale nahne Gazali nas nakin. Eyyubi Selahattin Eyyubi Mamostevi Nişaburi gi vasıtay va digejin İmam Gazali. Jana evci mejareka diniye yani. باشه نخواهم ولن سر مجاركا بيتا ملاي سيداي ملاي جزائري لورا دفي بشرة مجارة ما أوى يا الله سهرقها أزل أم شيروفا في بيتي أم دس بكن سيدا İnşallah. Na zaten komelay da emmemozin mela o tam irfana ki te mego ser irfan em peşa İslamiyet o pişti İslamiyet havze ki mezine ev irfan dome. Be İslam vajı nava mesela de beyti baba Tahir Uryani o zapene mesela navi wan birakirne. Mela vana yeki kayıt kinem pe dizanın. Mesela Şeyh Yusuf Hemedani. Yani tamamen o çendeka irfanaka kanyaka mezine yani. Jana rahme Xudê lêbe Mela Ahmed Cizîrî dîwana wî de bêta herî mezin ya ku fikr û ramana wî ya îrfanî medden nas kirin Allah sehergeha ezele. Jana inşallah em wî bixwînin. Allah sehergeha ezel yelmû me eşqi şûleda nûra cemâle lem yezel zat-ı tecellâya Xuda. Na malum vücut peyva heyin dibêjin. Hebûn. Hesti Farisi, Arabi vücut, tam Kurdin hebun. Evan van peyvavateki embejin mana mastari gerekece ne fikrin. Çünkü mana mastari bina hudus iceti. Çebun. Yani ne go hebuna be çebune ve hatiye evkirin. Hebuna ko sırfe, buhaya yani. Yani hebunek tayyibet ser buhaya. Buhaya yani. Ne eko hatiye çekirim. Zaten çıra Kurdan dacı Faristan'da Xude de gotin. Av bir veki zaf mühime yani. Mesela av Xude ya ku ji Xude de dikari usa şurove biki. Yani malum ji Xude de her tişti ji Xude de. Ji teseki tişteki nagre yani. Na vataki eviya mege. Yani samet. Mana samet. Yani tamam ne muhtacı tiştekiye her tişti de. Na Xudê bir vekî mühim e zimanê me de jî malum mesela Türk Tanrı dibin, İngiliz God dibin, tam Alman Gott dibin yani em jî Xudê dibêjin. Ama jî re manayeke çira Xudê. Em bêjin ki her tiştekî ji me re hatiye dayên ji wî hatiye. Em tiştekî nadin wî. Bi heyîna wî ve heye zaten her tişt. Ji wî qasê rêya zanîstê ya zanîstê tamam ser heyine dahi du işte ya inni ya limmi yani inni ku mesela Xudê heye o her tişt heye ya limmi ise sebep eser müessir alakavi eva ya akliye ya reza filozofiye serre akliye ya nübüvvet serya inniye ya velayeti yani abi ya bingeha ya innici muhabbeti. Çünkü Xudê vaktaki ji Xuda
کو حسگریه که حسگرنا خوب ده کف شکرن اجا کاملا خودی مرا چا تصویر فکری دکرن شاید جبو مد ناسین کرم که الله مثلا دست بکر الله نه ابر دادی بیتی ده زاف غلطیه نه gerek yok Allah ki dest bekir makam تعجب داد بیجه نکو ندایه نه بیجه یا الله نگو بانگه اگر وقتی که ام بیجیم بانگه وسی سهرگاه ازل dedi hınık dibeci de sergaha ezeli da bu zarf ne olsa vattaki khudi tego ya Allah bangi khudi biki o sergaha ezel biki zarf yenmu mu eşqi duvi zarfı da şöyle da o yenmu mu eşqi çiye servina Allah makamı taaccüp çünkü zaten peyva Allah-u Arabi da ji değil manavi tahayyir muhayyir akıl idrak nikare tasvir ki çünkü hem cinsi khudetinde vay yani çünkü hem cinsi خودی که تنه نکرم بیشن جنس yani bir fasıl kırın mantığı yani daha nasiya gibi ki eve o evnine vakine em بیشن insan çiye tamam hayvanın natıkiyeti var mesela hespan vezkatini evan vezkatini neyse ja خودی تعالی yani cinsi tişteki nine kejir hem cins çebe vesibe hem par Rüqe makamı tacübe tahayyüreye ciye ki akıl desekine evin despedi ki zaten şöyle aşkı kiye yere burada vattaki megun makamı tacübe sehergaha ezel teşbiha khudi bi sehergaha ezel ki Allah dibece tacübe da sikiniye değil vatta evindar aşık vatta tişteki bece mat dimine desekine Bəli basar mahbubi xubi ki mat dimine desekine bat tişteki nabine vedi sehergaha ezel ki goçe sehergah ki ani teşbiha khudi tişteki usamere ani tamam dine yani vahdeta heyna khudi sehergah ki ezeliye çıra peyva sehergah başı sembolun vanajı tamam çünkü evindar gerekli sehergahında serpiyabın bülbülü rengi gulasor gerekli bişakın yani tam daim yani dengi xun neva xub bidin yani ve remzeki jbo am bejin abd خوی تعالی بینم بیرا خود وقت سحری اما سمبوله که اما خودی راجی گو سهرگاه ازل چیه خودی دبی چه وقت هفت آسماناندا پشت نیو شوه خدای تعالی رحمت خو از تنتام تینون هنارتینون بربجیر که فقیری های برا بخوازه گناهکار های برا ببخشین بخوازه نظام چه مثلا اوانا حدیث اندانه وقتی دم سهرگاه تشتکی مهمه جا خدای تعالی تشبیه هینا خودی وکی سهرگاه دیگه سهرگاه چیه نوبرا شب اور نوبرا روزه دایه خدای مرا چیه dünya ahiret heyina ku mümkünata berqa çan khane dibe ve ki minare perde ekiye navbena çe me o xude da dine vi demas sergah edaji tecelliyat xude taala ji ve ki minane perde sergah ezel perde ekiye burada pişte davet de zatet gibi de işaretime yani yani ronayı heyina mutlak gibi işaretime. Sehergah ezel ku xudiye yelmu me eşqi şoleda. Bedelci sehergah ezeli çiye şem'a eşqiye. Ronahiye eşqiye. Ne gol çi Allah makamı tacub matmayı aşık. Sehergah ezel yelmu me eşqi. Sehergah ezel bedelci çiye qarazci sehergah ezeli çiye yelmu me eşqiye. Hem dem ani go yani az teşbih dikim teşbih şibandı ne yani mecaziye fakat envi teşbih da acizindi bir mela dema sehergahı ki megu ve ki belki minan tişteki zarfiyet bir evkin nahir yelmu me eşqiye bedelci tamam ava sehergah edelci yelmu me eşqiye çünkü şöyle da yani veznavi ki de hevdu dişbihine sehergah ezeli dişbihine şöyle mumi başet bir nahir bir شعلان ومشعلا عشقية أبيني يا دبي مشعلا أبيني بخايا خدي إدي مشعلا أبيني شعلة داية çünkü ev şu'la ويا ذاتية بله نابخد بيجي zaten بله نورا جمالا لم يزل şu'la çi bu burada bu nura cemala lem yezel eko peşiyoy nine ne olsa
او جمال بدویه کو ازلیه ابدیه او جمال ذاتی تجلای خدا ذاتی تجلای خدا او شعله چیه ذات خدا تشبیه کرد او رونای جمال لم یزل ذاتی تجلی خو کرد ذاتی تجلی لذاتی کرد یعنی پیوکا دنبه بحثا ما او ذات بخت دیگه ذات بخت به هویت هینا مطلق بله یعنی هینا خودی یعنی او عشق کیه اوینه کیه خدای تعالی وکی عشق اوینه رونانیه کی ذاتی تجلی خو کرد پکی او ذاتی bu tecelli zati tecella bu lezat bu tefsir diken melavataki ki meseri vekir binge edi vedbe bak eğer jori em bejin veki mela Ahmed Zvingi vakti sehergahida Khudi Teala meş'ela ışkı pexist em bejin burada muhabin hele akide zaf astengi çedbin işte. Govuha bete şirovekirin pırskerek çedbe. Çedbe tamam astengi çedbin, pırsker çedbin, müşküler çedbin hele akide tişteki beradayı çedbe. Yani o fikr o raman bir tamamı tete guhertin. Te guhertin yani dibet tişteki din. Yani tamam çünkü Khudi Teala te qaytin bir zarfı. Jiberku te xalat neyte fem kirin mela hel besti xoji beyti xoji şirovet kedisi. Xabetet ke ama eğer hem seri baş fam bikin mevekir te fam kirin. Eğer van ne ver nekir yani mesela eftişteki cudaya. Bele. Eja zati tecella bu zat çan mesela yelmu işqi yelmu işqi te aşk şey meşale vedike ve ya tecelliye ki tecelliye ki vaki bahri bahar bukha am bin dalga dikena usa avi ne usa be ismu asaru sıfat heda ismek o asar eserek o sıfatı jira nay gutin bukhaya çünkü yani avi İca aba buçe tamam Allah tayyun yani nekşebuna zati heyina bi akıl tefham kirin mesleki hudus mesleki imkan mesleki vücub mesleki embejin tam plotoizm mesleki meşayim bivan vahin tefham kirin Seyda evci vuha nayte fem kirin mesela ismi azam lafzi Allah Allah zaten burada tişteki mühimme yani çünkü makam-ı matmainedeki gu tefsira uvidike yani çünkü de bece hiç eser nine u sıfat nine beri lafzi Allah zati Allah zati Allah isim müsemma yeke zaten bele emmi kanı bejin cudaya yani bele yani avici cenabırda tam ama imkan hudus yani mesleki akli tam tişteki dine abirda je na nubuvvet çiye bin nubuvveti ve evinekiye إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أخذي باوري لودا حسكرين وقلبي وبيدا حملاندن ولكفر إسيان فسق دا كرهاندن إجا بچه سببي أمان سببا نسانن Ne yapacağım? Mesela tamam mı? Yeke kevir keve seriydi be aşık. Yeke peygamber dike ve hemberiydi be aşık. Yeke nizam çıba. Bele. Yani evavi. Van sebep yani meram mübhemmen yani. Bele. Ama daviyeden netice haskirin hudidi de haskirin. Bele. Ama ayette Kur'an'ın serahaten. Bele. Yani evavi. İşte nahabırdaki go be ismu asaru sıfat zati tecellay zati bu. Ama bu çı taayyuna ella taayyun. Yani heyina ku ne ku mana çebunti de heye çekirin. Yani heyina ki serbuha. Serbuhaya. Hadi buhaya. Samedi mutlak. Be peşi ve be paşi. Teknik. Yani hem ezeliye ve hem ebediye. Zaten çiye emmikanın tarifa hadi bikin yani. Vay. Tarif ne ikrin danasitine. Çünkü mesela dedi bize ya din dogmaya. Peki hayatta jiyana insan anda tişteki ne din heye merabbejin tine. Çünkü bir dogma ajalın. Ajal bir dogmaya. Eğer insan ben mutlaka jere dogmaya ki hebe. Rast ne rast. Ya ne rastçı reye rast diye. Yani çünkü hinci ajala tamam ajanra dogmatını. Dogma itikat eke, gredanı eke, bitişteki. Yan evine, yan akla, yan tiştekini. Bele. Yani abi. Bele. Sırra hurufin aliyat, haf bu sıtru perdede. Huruf aliyat, yani alemi ulvi.
Alem ulvi çiye? İşte melekatın, evin tamam ulviyat. Yani şuraya vayvan kitibana tekirin. İşte alem sülfiyat çi ev alem ku hatiye şehadeti huyad be mera. Ne go mesela eva sülfiyata vırda şeytan o nehir. Alem şehadet yani peygamberan embece alem ulviyat alem emre. Ceberute, lahute yani evavi. İşte melaike, Mikail'e, Azrail'e yani Cebrail'e o ruha. Yani tam nura peygamber aleyhissalatü vesselam o peygamberan. Ya sülfiyata vırdacı ama hayina wana ko hatiye kfşe bun libasa hayine xude lekriye. Ve çare demen alemi şuhud. Alemi şuhud işte. Bale. Yani ha evavi. Sırra hurufin aliyat haf budu sıtru perde. Daha he sıtru perde da bu tünün yani perde heye. Yani ev şula nura xude lira perde hinat ye vücudu. Çünkü daha xude esma-i xude, sıfat-ı xude naatine coşişi. Ev hadisa meşhur heye. Kuntu kenzen mahfiyen fe a'raftu en u'rafe. Ama ne guzat-ı xude dibece ha? Ama sıfat-ı xude, esma-i xude, ef'al-i xude dibece. Ku dibece az khazine ki ne ki bikişif bu? Elim dibe ka müdbide dahi mesela bir kadir, kudret bir ka hayat bir yani evan sıfatı xude dua dekin xude ra yani. Eca ayan sabiteci ayan sabite mana verdiğini kader ki emdi bejin. Yani ayan sibe emni zanıçıya. Du emdi zanın bu ama sibe emni zanı. O ilmi xude mera kadere. Ayan sabiteci heyina xude van tiştan kudu sıfatı xude da yani. Evavi. Evana başı dikin bey coşuşunu. Dike beyce kam mebden nas kirin. Çağ üstad-ı mezinci Risale-i Haşır'da ve bir takdira istihsan kirin ama dikhaze bey tahsin kirin. Bey teşekkür kirin. Aslında sıfat-ı xude sıfat-ı xude ra teşekkür dike usri. Bir libas-ı heyine vayjar. Cemal-ı xud nasi yani. Bale. Yani evavi. Tamam. Bu çı zat-ı mukaddes bu vücut ve deme heda tne vücut buhaçe zat-ı pake. Bale. Coşiş ne de bu bahre cud. Heyda bahra cude yani esman, sıfatan, ef'al-i xude tecelli nekir bu. Bahseki dine. Muhabim beşiya 28 salam beri vatam evbeyt kandın me medresede zaf Şeyh Useydalar dipirsi kitabı İbn Arabi bu hatırı ve beyta melem bis selam mutala kırne yani. Yani kitabı İbn Arabi. Bale, bu beyfam kırın. Çünkü yani mantık merik gerek bir zambe, felsefe merik gerek bir zambe, yani reyvi. O paşa mesela tamam. Çünkü mukaşefe edeceksin ya. Yani İbn Arabi, Sufi, Mella yani tam Hane Gazali evana tişti ki xura ne cerbandine ne bejin. Deri irodun ya bilimsel, bilim, deneysel. Ev Bavariyen ne cerbinin. Ev tatbikata psikoloji, ilmun nefs. Yani ruhiyatı da tişti ki xude o peygamber gutiye xuda dicerbinin. Baş edibece eve yani. Yani beri avan dijin, bele van tişte gotu dibejin dijin, paşi dibejin. Bele, o diceribine. Aynı vakit bele diceribine xuda. Ev dike yani. Ece Kasım mesela dedi beçe bahset işte garip dikin. Aklı men ne gece ona çünkü en kanı ona biceribine. Bele. Bele. Ece zaten mukaddes bu vücut. Vücut çiye? Zateki mukaddes elbey. Yani ismi Kudüs ve heyhatiye tamamen Kudüs-i mutlaka yani. Bele. Kudüs-i mutlaka. Yani abi. Coşiş ne de bu bahri cud. Teşbihas esmaan yani arş-ı azam heyda er-Rahman isteva alel arş. Allah er-Rahman dünnaf. Nava esmaandan mühim. Başı Esma-ül Hüsnat'in. Heyda er-Rahman mesteva alel arş yani. Yani çiğ tecelliyat-ı iktizai rahmeti Rahman ne atiyekirin. Çünkü vata tecelliyat-ı iktizai Rahman bekirin hayatta, ilme, irade, kelame, tekmine bana gerek bir okurin. Çan üstadımızın seri işaret-ü icaz ederdi beyce. Bismillahirrahmanirrahim ki tego ev. Ece bana irfaniye ka gele İrani ye Sünni tamam ye peşya Moğola o Safaviyan yani Şeyh Yusuf Hemedani
tamam ام بجیم مولانا جامی و تو حتی هر کی رساله قشیری بله tamam hela hadis o irfan şuruba medeniyete ka mezine meza risale kuşeri jibuk sahtekar sufiyan o rast divan jivan hevde vakatandın atiyeni bisandın kuşeri ki mamustay Gazaliye bu hacı İraniye na gele İrani ki emdi bejin gel Farise, Kürde, Beluce, Pencabe, Peştüme ama en mıntıka hurufsaneda sediye haftaya van Kürdün. Fakat muhabin en bana nüzan. Ama biz hanım inşallah. Ya em Kürt gidibejin em Mezopotamya tenidi fikrin. Ama ne usaya? Ne usaya yani. Beli. Ya vasfu idafatu kuyut yekji tecellâye neda. Çiye vasıf. Vasıf izafet kuyut. Evana mesela tam disa yani hela eveki var. Çihaya bir vasıf kırın. Vasıf yani tişteki lira hebe. Naat tamam yani o izafet yani tamam mesela kariku embejin tamam Hudey Teala eyvan hani fiili ve tecellat fiili isafiye mesela vücut akmehe tahlika ev izafe dike ba ismi halik yani. Yani abi bu kaydaki bilisa evet de kayıt kılın ama ev juvan kaydan mı berraye. Yani vakti beriye beçi teşbihtinne, takyittinne, ta'tiltinne, tenzihtinne. Tenziha aklitinne. Eğer tenziha akli ba khudi bata nasi filozof tamamen khudi nas bikraba. Çünkü takyit kaydaki teşbih ta'til mu'attal ve ki mu'tazili bin sıfatı khudi katının haşa yani tüşteki hasabe o tam tenziha akli ev bir vantışta leyse kemislihi şey'un ve huve semihul alim mana tevhidi mana kadüce eve ye ve ki khudi tinne خودی هم عالمه هم جی سمیعه یعنی بله سیدم خوازن نیف ساعت ما جبو برنامه اموی بیتی جی خلاص بکن بله ام خوازن ورن سر نيرينا جناب ملاي جزيري لهمبر وحدته تو بو خوازي zaten bahsa vahdeti dikin verda بله دوی دوام في بيتي eva zaten hemen kişi aynen emşruve dikin cennet kem bejin vahdeti vücut çiye eja paşe tamam Seyda Kerem yani tamam aynı mana çan cenabı ve gu devam dike yani devada irfan cihe ilim cihe hikmet cihe o nerina vahdeti cihe zaten na evit tişti gereken bir zambın ciku şeriatı da tünebe bahsa vahdeti burada tünne şeriat şartı yakeme tamam mı ciku şeriat tam şeriat da tünebe tarikat tünne bana ciku tarikat da hebe gerek ki kemalat şeriat da zuhur bike şeriat da haskırın Armanca her tişti vantıştan da Armanca esası yani beçiye çünkü vazife peygamber açıya tebliğ dine bana tamam mı ev evliyay mezirci vantışta kedin şeriat edin haskırın ne ku ya em geçtiğinde hakikati şeriat geri çıtı ev küfre kat ve tişteki berade kısmeki na Arabiye husa caal mal Kur'an ne Arabiye Rab caye ya ahmak خدي bir Arabiye خاصي tam خاصي خدي edeb dizani lisanan Arabiyen de sureti Yusuf'ta da basmış. Evana basa sufiyeti dikin, şeyhti dikin. Haşayvan şeyhan, haşayvan sufiyan yani. Am bu hatırı van embaran Arabiyyin şeyh u sufi yani. Bale. Yani Kerem ji evi yani tam çünkü vahdetaki mela bas bike o ye sufi bereki basat dikin. Evana var işte nekrine meslek khora. Mana kadınci bejim. Yani vataki bu meslek ne sufitiye, ne irfane, ne vahdete, ne şeriate, ne tarikate. Be karakteriye istismare. Mıkhaber. Yani abi. Eca hüsnü cemali hast evin. Vekradi yek zati cevin. Hüsnü cemali hast evin. Hüsnü cemala khudi hasku evine kebejera. Zaten evine ke ezeli. Hasku bete zanin. Evin. او مش گویا یلموم عشقی işte işte tamam abi evet zikra de یک ذاتی جوین و حسن الجمال de یک ذاتی da cevin değiştin ha abi zaten خودی یلموم عشقی بخواه بله abi nura kadim bu aşk bu vin
او نور قدیم بخوا بو عشق بین دی yani heyna khudi bu عشق بین Allah Allah. yani subhanallah وان ليك نازو عشفدا او نور قدیم خورا نازو عشفدا بله نازو عشفه کرند نا بین خود هيدا هين تنها باسا هين نكد ايش بحث ذات هي بها باسا ذاتن يعني هيدا هم ناتنا قاعده صفاتن اورنج يعني اما وحدت الوجود باسا وان تشتادك نگو باتا وحدت موجود پانتيزم ديكن هم بيجي مستگي سپينوزا o Budizm nivan tiştidin andaki vata basa vahdeti vücut etkin o vahdeti mevcut için merad beje ki aklı insan var de teşbih tenziyeke aklı insan var serdesti vi kainat etişteka mühim heye akıl pe ne geçeceği binavi digri ne go ev bu redde inkarine ev jirriya rasti digerin yani ama o gredar zülfek idibe gredar bendeki halek idibe burada demine Jeju qasi vattaki cemala safi lame ne dedi dilda Çangama Gazali dibe ya rasti me vantiştandır çıda fetnande av nura ki xuda avit kalp dibe işte ev evine yani imana ev yani tamam mı? Jeju qasi ev vahdet mevcut panteizm tişteki dini basa kainati mainati nakid yani leyse kemislihi şey'un ve huve semi'ul alim vahdet vücut evi. Yani abi. İşte ışk nura la yezal, husnu cemala be misal. Ebu edi ev ışk buha bu nuraka o cemalaka la yezal. Yani be misal. Be misal. Bele. Çıkır insan diyel mumu şemal. Disahul pervane da. İşte naha hatta sertişteki hedi tamam mera ba çünkü zaten hebe ne olsa mesela vaktaki bejiçi vasbi bidi tu bejiçi alime gerekçe jiyan hebe kudret hebe irade hebe akıl hebe insan ravata bir fikri tamam mı tujira beji mesela bave bu izafet bale nam kurjera hebe nevi jera hebe mesela tegu kayıt kır mesela kay haleki yurraf şevki yani hers dikeve tam dikene mesela şadı be ama bu kayıt yani rudine mesela tamam bana bunu kayıt na vattaki eva natke bir mertebe sıfatan ja goç insan de yelmum şemal ja ani de balura yelmum şemal de aynı şeyler şu meşale aşkıya ja evi insan da berkandın disa hulle pervane da ne gotişteki din disa hulle pervane da yani bila teşbih evina xude cemala xude be cemala xude ra وكي pervane avdı yani. Bele. Avdı ki. Husnu muhabbet herhebu. Husnu muhabbet herhebu. Hak aşık zat-ı hubu. Evinci herhebu. Aşka herhebu evci aşık zat-ı hubu. Fahrettin Iraki işte gele Aryan medeniyet Aryan'a vattaki emnizamdın dibeçi maşuk aşkı hu avette dili aşık hazır kir ki maşuk hazdike hakikati da yeki hazdike maşuka kendi küre maşallah aşkı da isnaniyet düdüti tine vahdet heye mana kadine ba tamam vattaki go hatta İbn Arabi gibi ben lime khudi limen limej da kirin limen roji da girtin mesela nabije mekir awan edi ve avdukin çan İbn Farid eğer lahze ki khinci tiştek be biramın azebim İbn Farid mürtede Süfyan Servi piştevi beyti dukhune 2 hafta hşiyu servi da çek dibe mala mekhrab yedime tişteki metni na ev selefi vahabi nizam tişteki ha hene van zatan radbejin müşrik mezeke ev khinci khura nabejin ev mücahada khudikin nefsi khura dikin خود مزدکن çünkü irfan dernine indere döndüre merede döndüre merfe debe şeytanı xo putu xo ey İbrahim debe putu xo navin bişkene yederna eğer İbrahim putu xo navin neşkenda yederdi şikast yani tamam irfan tişteki cüdaya Eğer ev selefi eğer van irfana fan bükün ev juvan zedetir tamam ev bu yani Eğer muhabir empeva selefiz bin, eva pişki tişteki dineye cüdaya, tamamen nakevim bura ama eva
Yani tişteki sufi tişteki grane yani. Çünkü ne mücadeleye, mücahedeye. Mücadele tişteki dine. Ceki cidaltı da hebe şeytan hebe alibi. Ceki mücahede hebe Hudi Ali Karibi. Ayeti de Hudi. Gelek cüdayı evi heyem. Yani cehev cüdane hem bima'na hem bil kar bif'al ji gelek cehev cüdane. Çid bir ayette Hudi bir yeki riyamede cihat bike emi Ali Karibi. Ev cihat jiru mesela mana şer digin. Ne hayır. Şerrin abina Müslümana ne cihade? Kat. Haram aşk. Yani tamam mı? O Gazali dest pekelavi kıvşip dike hinek zor desti vi demeji şerrin abina Müslümana ra gotine cihade kitibi Huda ne gotiye cihat buyuran. Çünkü cihat veki ibadete, ibadet. Peygamber biçi falan kes şetiye şehit gu. Tu kalbi üzerine gu. Belki bu riyakari ketiye mriye. Uhud'da, Bedre'da da beje yani. Allah Allah. Yani ya henci kurda herkes tam haskırına vatanı imanı geliyor kurt mu bir imanın? Vatan cennete. Henci cennete eğer ki beje tam haskırına cenneti ya vatan imanı evana muhabın vatanı asli cenneti. Eğer ev gotun ne hadise eğer gotuna ki mezinan beji manevi eve. Hubbul vatan minel iman yani hubbul cennet minel iman. Bale. Yani abi. Ja ava tişteki din bu. Bale. Eja emhatın için muhtacı hüsnek dinle bu. Çıra ev alemhat. Muhtacı hüsnek dinle bu. Zaten hüsnün bu khoye. Naklu rivayet peveda. Ne go em be akli huva pedizanın. Yani ev Hudayı ku peygamberle medaya zanin. Bekul huvallahu ahad ev tevhida ki vim benadaya nasi. Zanin. O makam-ı ihsan mel İslam mel iman mel ihsan. أو إحسان إرفان صوفيا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك خديرا وصا پرستنی بکه که تو هر وکی خودی دبینی هر چقدر تو خودی نبینی أو تدبينه İrfan eve ne goji bu şirk çiye şirk bu insana terk ibadet bu insana terk kırıncı şirke kar kırıncı şirke bu insana bu kim ya bir de ibadet değil Müslüman titkirin şerni ne bu terk kırıncı şirke bu kujera beju ya insana ki salih amnat edit başa kanca nizam çiye bu iyice kırıncı şirke نشخه رياية ben işte riya şirke Jukası Sufyan da evi şirke işte yani. Manavi yani. Tamam mı? Ava riya. Hele psikolojici riya işte ki beradeye nehaşiye kan mezine. Çünkü arami bir müratine o ezduha insana beçi Sufyan sebi şikli pezan pez tamam dili gram ve tiş nayıkırın. Zamanı sufiti kare gürti. Yani tamam mı? Şeynabe. Yani abi. İşte hüsnü muhabbete bu, muhtacı hüsnek dinle bu, naklu rivayet deveda. Burhan-ı akıl evkir kıyas, akıl evi kurakir kıyas. Çünkü beri binge gitmek lazım peygamberti evi bizden be nasbike ismu kemalatin dikhasta yani. O ismu kemalat-ı Hudayy bu taybetine akılcı evi kurakir kıyas. Usadın naze. Çünkü emnikanın Hudayran naveki berhu çebikin. Emnikanın Hudayy berhu bin tarif bikin. Yani Hudayy Teala ev bahsa vahdetiye, irfaniye. Yani mesela evanaha hatta naha hida ev nura daye şevku tab alem huya bu madnav he burada bahsa sıfattan ke desbib ki he da mücerred zatı da bahsiye vahdeti vücut eve. Ja vahdeti vücut vahdeti şuhud şuhuda Hudayy ve tabici şuhuda Hudayy bu ev vahdeti şuhud işte. شهود خودی بخود نه تو تبیجی دو مرحله یک وحدت وجوده او وحدت وجود کج غیری ذات وی تشتک دی نبو صفات وی جی نبو او وحدت وجود کو صفات خو اینا دست بخلقاندنه کر ایده بو وحدت شهود یعنی عالمی کو تیت بابا aynı o vahdeti vücuda او aynı vahdeti vücuda beji vahdeti şuhud çidi bejin jera bak هيدا بس عالم لكن ها تمام شهود خودي لخرا بله يعني تمام اواجي كي اوا يعني جبري عالم يجي شخو ها اذا حضرت علي بيتشي الان كان على ما كان ناجي عيني وصحيح
Yani çiye? Mana çiye? Çünkü megoçu hurufat-ı aliyat bu. Ne olsa? Üstad çizbeçi mana khudi veki mana isme. Alem veki mana harfe. Kainat khenci khudi veki cümle İbn Arabi cidi veki cümle ekiye. Hevok ekiye. Eca hevok bıçıvantı evkaranın zat leker odaçık harf. Zat mahkum aleyh. Leker fiil vasıf ravş. Daçık çine harfin edatın. Heyna kainatı veki van edata. Zat xudiye mahkum aleyh ki çekiriye xudi. Çi çekiriye lekeri vi rafsı vi evitini. Ev daçık çay mana olan bıva eğer ev nebin mana olan nay fam kırın cümleyi de kainat veki harfani. Beheyna xudi hene. Ne go beheyna xu hene yani. Züviye ki sufi bir heyna wan tine bizat xu heyna wan tine beheyna xudi ve hene. Bir çekirna xudi ve çekmiyor. Xudi tişteki xudi çenekriye yani. Mana eve yani. Ama mana ki eve yani. Eca şuutçi evci tisagı ama leyse kemisli şeyin heya. Ev gış gida kaydekiye. Eca el-an kana aleyhi yani tisa. Eva heyna bin ne bizatı xu ne bu xu yani. Ve kimden arazay. Hele aklıcı cevher arazdı bici. Peyva cevherine Arabiye Aryaniye göherandın cekü tişti de göhürün. Eğer bir de göherandın ki heye emnet tişteki zatiye. Xude de göherandın tine. Zatiye serbukha. Ama sen xude radikarın bejin cevher nakhir işte. Çünkü göherandın cevhera ki Arabi heye mana göherandın ne? Çi araz de dugörün. Harekete, diskendine, renge, nizam çi. Yani keması yani. Tabii. Böyle yani. Tamam mı? İşte ev şuhud o vücut, vahdet, evana bila yani bila teşbih ve ki xudi nazarı xudi ke vi itibarı var. Ne go nazarı me, bir nazarı me. Böyle. Yani ev yani. Tamam kelam ev abi. Ama vahdet vücut. İşte burhan-ı akıl ev kıyas, ismu kemalatin dikhas. Ev elif be binaz ve nure ev perteveda. Evvel elif be binaz. Xude nas bike beri. Be nure vadisa. Başı tam nura ve nure pertevleda. Pertevi esma, sıfatan o fiilen dike despitike. Yani de fikra melayı cezeri de hem ilmi arfana ve hikmeta ve şuha دما بحث فصل دبا ملاي جزيري جيانا وعلم وحكمتها وعرفانا ام بجن فكر وراماني وين ياز همبر وحدته براستي جبالكو كورة جبالكو جالك كورة مروف زحمتك وام تبيجين كان فين بكم بملاي جزيري دفرت دبيجتش وكي بنا عربي وكي ام بجم مولانا جامي وكي حافظ شيرازي وكوان كسي دين عالمين يا قديم يا بري لي دفي وقتا مدى بو چه خلت هاتيه فهم كرن هم وجود وهم شهود بله مثلا بو چه ام غلط فهم كرن مهانه کی بجم نا كتاب زاب تركي كردي hatine نویسنده ne olsa hem benim tıp tıp bu herci kitapte frotanı Emer'in bistinin o em Türkçe cizanın Kürtçe cizanın Arabi cizanın bale em beseri xo bir tercüme bana bukunun hem ben doktor nakat mesele eve evan ne tane xandı neji yani xacerban neji ev janeki mücahede ki bak mücadele ne tane xandı ne ev mücahede ki mela bu sufiye İrfan sufiti çiye yani mücahede ki kriye hem berin nefsi sikiniye yani çıttı ki şeriat zaten haram kriye ve karnayne serdest divi kalbi xura mücadele edike haram kalp tasavvuf çiye manavi fıkhi kalbe kalbi xura nefse xura terbiye edike mela burada mücadele edike İşte ne evinaha ezvid vejim memozin dukhune fuzuli dukhune em ben hüsnü aşk bukhune Şeyh Galip zaman çid be brabbe evana lehçe tevhidine evana evindar khudine ya vahdeta yeketiye İslamiye yani İşte evana dukhunun gayri vücudu vejim ve ki Mekke çıkana khandine
حاشا حاشا یوانه جا دبیجه بله اوج زلفه که گریدار چاره هلین یاره ببینین ند پرده یا تاری ببین ادید به چارا دلی خود وکه یاره حقیقی ببینه o tamam dev civan tuştan berdet bir. Eca kidit diye hakikat bir mecaz evcil bir cemele. Hakikat bir mecaz cinayeten. Çünkü em çok avbikin ak ve men nagice bir hakikati. Peygamber aracı Hude haddeki daniye. Ye Peygamber aleyhisselam sidretül müntehaya. Yani Hazreti Cebrail nükar her evra. Dibe yemiş hatta vura cikiye edbe yani. Malum hadisanda. Şimdi ya ki mesela em biz bilim nevaya mutlubi çengi figan avete hara çengi. Yani mesela burada elestu bi rabbikum haya. Mesela mutlubi çengi yani ki Hudi baktı figan avet hara çengi. Çeng kainat deyit aleti eve bam telavi heye. Bele. İşte mesela burada eğer tu beji şu burcu sırtlan yengeçti bejin ya seratan. Mana çidi be. Na evan alakan vi beyti da çırem hatumura. Çünkü esmanda evana behava gereydayne. Şuraya vay bak. Eğer tu burada beji yani figan şu evet tu beji burcu sertane. Mana çiye yani. Ja elest basta elest dedi ki vese kainat ve çengeye rengi ku go elestu bi rabbikum gish go bela to rabbi mey khara çenge hatta coşe vesre ja deva burada tişteki evin ser eviniye muhabbetiye jidu ki vahdet tişteki giringe ve ani binavida tişteki merce fam kır ana bejin mela sedised evide beje çünkü tişteki men evje fam kır ne yani. نه والله تباش فهم کریه لورا هر لیکولینر هر نویسکار به ریکو نشانه اسلامی نکار شیروه بکه و نزان شیروه بکه یعنی مثلا ابن عربی را مثلا گلک جوان گوتنه مشرک مثلا يا مثل ابن عربي وكملا يجزري وكفقيه تيران ما فقيه تيران جي كان جاري بيجت الله جزاتك احسنه حاشا الله بخوانا شخصه يعني بله منزهه كما سيجي خود تعالى نينا بله يه خوزان و هلبسوان يا تركاجي هنا مثلا كان هلبستن يونس امرجي هنا لين نزانن يعني نكارن بريكا إسلامي بناوي إسلاميته في ملاي جزيري شيروفه بكن وكو كو جنابته كرم كر قلت هنجوان قلتيه عشق مجازيه جي كچه كري قلتيه دل كتيه كچه كچه ميرا لكس نزانو كو كا چنگ چيه زلف چيه سينگ چيه اوان نزانن جبر كو نزانن تشتي خلت دنفيسينن Ne mesela hadise sahih dedi Peygamber bir Riyazu Salihinde yek bibe evindar keçeki o evine hu beşire ser bimre bibe şehit. Peygamber gutuna peygambere. Eğer tu evine bir fitne en basavi fitne nakin. Ha zaten fitneye en virajı evin nabeci. Yani başta geçtim. Yani tamam mı? Yani evana gereki fan bakın. Yedin peygamberti teni ne meslege. Peygamberti nübüvvet o risalet ne meslege. Pişti nübüvvet o risaleti her tişt meslege. Tecrübeye. Pişti tecrübe, ka tecrübe de çiye, Xudi ilham edidete. Eğer tu fizik dukhuni, ilhama fizik edidete. Tu irfanı bukhuni, amel biki irfana imana yani tam ilhama edide. Yani Einstein ra fizik ilham edide. Xudi dakhilti nake. Haşa. Dibe çe karevi, nasibi, dini jera zedeye ahireti ra tiştektinde. Firavun ra hırsa kafir samimiye. Müslüman iza azamte ve tevekkel alallah ve teteazim kir tevekküle Xudi bike. İslam ye Müslüman ihlase. Ye kafir hırse. Cüdaya gelek giringe. Yani ya ne Müslüman hırsa ya Müslümanji samimiyet ve hilasa. Eğer iro em vantişteki navamede hene eğer hırsa kafiran bir merabe em münafıkın.
Tamam mı? Eğer evet tişteki cüdaya yani. Çünkü nifak bir şekli ve huavdike yani. Yani jüye ki hırsa kafiran, ihlasa Müslümana. Hırsa şeytan, ihlasa Adem. Na bavi me Adem aleyhisselam vata hat döni. Zellet aviye cinnet içiye. Hazreti Geylani tişteki mühimdi bece. Pırsteki küçük. Şeytan çıva uydu karine. Debe estera tişteki bece. Tu vi karibi ki tu ebedi jihode dur nakebi. Burada tişteki kişif kiriye şeytan. Fıtrata insan da meyle ebediyeti o iştiyaka cinariya xude evina xude perahiye. او جبر و هات خاپاندن Bivi vadı khapine ne go bitişteki din ba. yani disa jbor za xodi Bebe bizvi vadı khapine. Bak. Peki pişti Adem aleyhisselam hat döne. Çıra tövbe şeytan ne has kabul kının ya Adem aleyhisselam has kabul kının. Rabbena fe in lem tagfir lena. Tamam. ayet yapıyoruz. Tamam. Yani eğer tu men ne gafrin, men kufra zulüm kır, men zordari kır. Eğer tu men ne gafrin emi perişan bibin. Griya ev kır. O çıra وهم بالآخرة يوقنون وصفك خذي مؤمنانتنا يؤمنون بالكتاب باوريوان بله بابا يؤمنون بالكتاب وبما أنزل إليك وما أنزل من قبلك اجت دبي وهم بالآخرة يوقنون إقان شيء معنوي استرا بيجي تتنت بيجي çimra اسمع çünkü iqan tera هي yani tişteki mutawatir tişteki habuna mutawatir çantu hey ne olsa tuzbi hey mana iqani evet çi taraf çi bece yani yakini yakini avavi tam çi bece bir Gazali müthiş işte bir o kerametteki küpşebiki istidraceki bece dücar dike penç o avetümü bavar nakevi kopal dikim var evet tişteki akliye Hudi Teala hilaf-ı fıtratı tişteki ne de afrandın ev dücar çare ev mar dereve çıra ev yakine çünkü bele tamam mı? Akliyet ki hayır kan gazeli akli İslam'ı kur kiriye çave ve kur ve onu sana fam bakın tişteki İbn Arabi be yek be dava nübüvveti bike o bece bak hayran bir perseşi juvi duvarı az peygamberim o ne peygamberim duvar bir perse o bece duvar bece o duvar be zaman bece tu derevçin o duvar ahıfi naam ki canı bavari bak paradoks derevçine او استدراج خودی حقیقت به زمان دوار جراده اما دوار خبر ده نه که لازمه من پی باوری بینن نه سرناوی سوپیتی şeytan ha zafil bele ne tamam avanajı gerekine kapandın insan harikulade tiştekmi ne istikamet cihazar keramet içitire peyvek şahsiyedayı ceziri he dugot jere dugotin gomridi ki jere goez beni ev bu çend sal ku az ber dergahı te az hizmet edikim herkes bahsa keramet tedike keşfu keramet tedike min ticaya hatta ve umri xom yek keramet teneditiye go seyid ve evi go persi muridi vini go seyid hatta ve gave te فعلك مني يا مخالفة شريعات تدجمن go nakhirqat go kerameta mezin eve eğer te muhalefete lehember şeriatı ne ki tjiyanek vahab bedomini kerameta mezin eve keramet ne ku تبفري لو رتير شتا خوشتر دفر تنكاري لسر بحري دبن بحري دبن ماشي لو ماسي شتا تشيتر شتا خوشتر دكارم بمشين كرامات استقامته اگر خوي استقامت بي كرامات هري مزن افا ملا جويد بشه ملا جويد بشه بله حسن عشقه شيخ قالب جويد به خانه جويد بشه گيش جويد به يعني لو الصوفيه يا اصلي وحقيقي و ابيات انا بيجم من عزيز تمام ابي Sufiti ev Karamani heye Fındıkzade'de. Beriya çarşı sal nezisi hafta salapere yekçidi pırse. Dibe hayran ve demi mürşideki heye az herem xod be gredim. Dibe Sufi de pırsi tıned bi. Eğer tu mürşideki dixazi tera rehberi bi ki yeki gredar şeriat hene çend habi usa hene dibe. Na Sufiti ev terbiye heye. Avat manaka tişteki cehev evvel. Yekçi Gazali de be, Kuşeyrici de be, ama ne mesleke? Vataki bu meslek, tişteki dinle. Na, yani tamam, çünkü vataki hatin berhab gerek iktisat tinebe, siyaset tinebe,
Tamam mı? Evtinebe. Bi kurtası dünya tınebe. Tane yeketiye khodi hebe. Evin hebe. Ahiret hebe. Hum bil ahireti yuqinun. Jiyana ahiret hebe. Kan Üstad Mesnevi dedi ey Paris. Eğer tu suq cehennem idxazi mezeke tamr cadde Paris'e ye cennet idxazi mezeke var divana seyda Nurşin edibi. Allah Allah. Mesela yani tamam mı? Yani embil eviye khane çi bu. Yani ye tamam melay cizire çi bu. Yani embil ye ahlati çi bu. Ya fakiyet İran çi bu. Ha bejin mesela Gülşenitti, Sühreverditti, Halvetti, Kadritti, Rifaitti, Nakşibenditti, o yeki Nurbahşitti, bittisame hela irfana İslami yani ciki zapkiringe mesela Şeyh Necmettin Kübrevi bittisi de ketiye halveti. Çır rojivi bittisi de buraya bir halife. Yani tamam mı? Yani ne envan tişta, yani dirok akı, yani evana tişti kendi Gülşeni tamam evana gı irfana me. Mesela Şeyh Bedrettin tamam eğer hevaltiye ahlati nekraba ne bu Şeyh Bedrettin? Rahimehullahu Teala yani. Ahlaki mezine. Beli. Tamam mı? Seyda İbrez, em hatin davya bernama xu. Beli. Kotan nabe, vahdet kotan nabe. Beyta me nevcima. Beli, xılas nabe. Xılas nabe. Hem şu beytin Seyda Cenab-ı Melay Cezeri xoş. Hem fikru Ramanevi xoş. Ligel ku az تینا گیم جی براستی و صحبتات و شیرواتی وی وان هلبستا گلک خوشه تشتی کو مشتفهم کر اوه استقامت یعنی بروناهی قرآن و سنت پیغمبر استقامته و اوین به اوین نبه evji evina Xudaya. Janaha yeme de etişte bir kitap, sünnet o divaneka je hazdikin. Divaneka je hazdikin. Ama ki jamda. Tabi Fuzuli hazdike, Fuzuli bukhune. Kur'an'ı ve evine va bukhunun. Ve evine fam bukhun. Ne gu peyqiza bi kevin ya? Haşa. Yani tamam mı? Je qase Melay Mustafa Mazinci tamam evde Kur'an he, divan he. Vay. Ya rasta destekli de Kur'an'a piroz edici divana Melay. Ki jan seydayme ju ki jane basbiki yeki ser şopaken bana emme de eva sisteme ki emvi sistemi de dominin Kur'an o divana me o sünnete peygamber. Bale. Seyda em dixwazim bername kîdim beşekîdin em li gel te çêkin. Yani eger em ji hava wa'dê jî bistînin bi rastî ez gelek kêfxweş bûm. Ez izaf kêfxweş bûm. Gelek hem bi nasandina te ez müşerref bûm û hem bername dîwan û eywan gelek mijarek xweş û girîng bû. Em dixwazim beşekîdin. İnşallah. Ligerte çekin inşallah. Em hizmete geli Xudane. Bu hizmetek baştıkın Xudi Teala ve muvaffak bu ki ez cevap keyf hoş bul. Xudi jwa razı bim. Naham bername bigrin inşallah. Beşekiden emediyse varım bahif. Yani inşallah. Jwa razı. Tamaşavan aziz bername divan ve eyvan ve hafte em hatin dawiya bername xwe. Berasî mijare me mijare kür bû lewra nivîskar serdarê evîndaran, serdarê helbestvanan افتخار هم مسلمانان و هم با خصوص افتخار کردان سیدای جناب ملای جزری ما چند ریزن دیوان سیدای ملای جزری برز سیدای ملای خلیل ابراهیم صوفو اغلو جمر خوان و شیروه کر لسر ناوی وجی من وعد جستن بشکیدن امدی سوارم با هف انشاءالله حتی ویگاوی بمینن خیر و خوشیه ده